Eishomero rya Kabingo II Primary School riri aha musingi gwa gavumenti konka ebyombeko bikakura kare kandi n'abeegi nibashutamira ebirago. Washanga ng'omubwire ogu abaana b'eihanga ba gavumenti bashomera omu bibiina bitarimu amadirisa nibamara obwire obu bakubiire nibamara omu classes nibamara omu kumara baza kuronda amasha so running environment eri conducive. So mission yitu no kugira ngo abaana bafuna ibashomera kandi tugire abana barungi. Jofre byamgisha orumukuru w'Abaashomeire eishomero eri nagira ngu eishomero eri niruhwera abazaire babeegi abarikurwa omu byaro birikurenga mukaaga ngo kandi amashomero agandi garahare. Wiya ishomero rya kabiri n'orushanga itojo which is almost 10 kilometers from here. Erindi riri kuri Bukora. So umwana kurya kugira ngo azitojo ninga aze gukora ninga aze hare abana bato turiwe twino kubasasira. Kuba twetirine twena hamwe twino gumutima ubwo kugira ngo tuyihaba no mu kitanyagurika tubajwe ko mwenda musya twatugwine ekizimbe cyo nza kucombeka mbwena yinimba shaba kuma kunkorera ekyo mazoma customer kurunja haritozo hariya. Father Des Mwesije owitojo parish niwayibembire omukuru ogu n'ekitambo kya misa. Nyoni mbeshengereza ngo mwene kumwijanya mu nkorere cyona ekinda abashabe amabati emisumari za borti sente z'umufundi amadarasa enyigi Mwenu nyowe ndakagurize mbuzi inja kutandika na sementi 50. Aha mukoro gusente ziri kuhika muri miliyoni 13 obushaho bwa sementi buri kuhika na 5 n'amabati gana 50 nibyo birundinwe. Okushoma nuko kufumuka kandi utashomera nati necyayisegere mwene tekwa kurwanisa ensi yitu turebe ngo yatunguka. Umugandi ab'ekibiina kya NRM mu district ya Kiruhura bino butashemererwa ahabwa office z'ekibiina kuba umuringo mubi kandi ngo zitwire kingire batari kutunga ubuhereza bw'ekibiina ngo mwene nibenda office z'omurembe. Admin neishomwire wakaru babantu bayigura office ya NRM shimye ko bayigwire eza nupukani siba zigwire eza antkani siba zigwire kwayi NRM kukinge kaya kibanza ekategereza kibanza ikintu kikuzafuterwa mwakaru why aba batiro n'akakiiko kutambuza enjiri ey'ebintu by'ekibiina kya NRM gikozire okurwa omu kagwaro k'1995 kandi kuturayitorore kirukora district zo mu district sense twetorere n'ahandi abo kwenda ko NRM egaruko mu amani abantu bagarike bagimanyo none n'ahantu hundigire kuraba najware mfire yanjye nagisya jya meisho kandi ne kandi y'urukiko rw'aba bantu abandi ukoko mu Uganda nareba abantu okuba kufaha kintu cyabo nahurura umuntu ebigere nibitetema nahurura emikono netetema nayebuza NRM torayi hona habiriho kwetombuita kw'abahagizi ba NRM ngo butafaye nubwo buresere ekibiina cyaho amani baitu bemerera hariya abantu bakarwa umuntu bayirukanga bajwe red zabo imwe zanyu zikazahi tumugira uniform wejo kamugine umugihayo ubururu bwahika ni byinshi no gutumbireka zegambe roro ruzigero ryo rwite kigombe cya NRM tware NRM mwesho ubwa hati bariyo nibagezaho kunduza no kongera kwinegeze hururu ekibiina cya NRM mu district ya Kiruhura. Abweki mwimuke turwane mutakaye ngo kurwana no kutera amasasi ninga no kutera enkoni mwimuke turwane abana baturebereho mbwenu ndukwa kuza radio yagamba wota kiteire wokakihayo kigumo mu mitwe y'abantu bakitwara bati ukandi kitashikire muzeyi akura kwa Uganda muzeyi we Gashakwa Fatima na Gudi hamwe na Paulo Ndyamusiimanta.